öyle verelim Yok. azıcık. Kız bakıl. Ben özüm tartıtam. Buna da çıkanma. Maşallah. Yallah attık. Polvanları inileriyiz. Oştun polvanların içine altın balkmen silap bol dep. Maşallah Allah razı olsun. Ardayım şunda ıntımağınızlar beken olsun. Özgönün polvanına, leganlarına acı dostum. Ya acı dostum. Maşallah yallah battın polvanları. Males polvan, kuşbak polvan Allah razı olsun. Çayınlarga. Suyunlarga Allah'ım silerdi daha kıyamatta beyişte şunday. Tatlı dasturkonları men silarsın. Aksakalı uzunluğa acı. Kırgızstan boyunca bärini tanıysın. Özbekistan'da da keltirip koyaratты dostum. Allah razı olsun suyunlarga. Rahmat, çoğu rahmat. Acı dostum. Stakan taş bir bekliyorum. Çay yok et. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum. Kökbörü sүйүүчүлөр, Аламан улак сүйүүчүлөр. Ошентип 2024-жылдын 22 сентябрында Аламан улактар башталды. Жалал-Абад обласы. Кайсыл айыл эмне? Кызыл Суу айылында улакка башталды. Биз дагы оюн таласына келип жеттик. Өзгөндүн палбаны, Каракулжа, Моңолдун палбандары, Чубак палбан, Талай палбан. Ажы кандай досум? Секийин кумар кармап келдиң даярданып. Бир топ ашып. Жакшы. Чубак палбан кандай иним? Даярдыктар кандай улакка? Машалла. Биз да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мына палбан менен дос болуп атын аренда калдык. 500 сомго сорунга таштап алды, бирок бүгүн эркек экен бул бүгүнкү тойдо. Молодец. Атын ким экем? Ким? Арет палбан. Канчада окуйсуң? 8-де окуйт экен. Мына Арет палбандын жамааты. Арет палбан командасы ама баарың пачагын чыгарат ама. Ошентип урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, Аламан улак сүйүүчүлөр, улак башталды.